ovdje i ljudi dobrodošli u novi gameplay i ljudi danas igramo neke neverovatne stvari. O čemu se radi, ljudi moji, to ćete morati sami da vidite, ne želim da otkrivam. Dobit ćemo slona, lava, lisicu, krokodile i tako dalje. Ovo morate da vidite. Imamo jedno dugmence tu, pokrećemo sve to lepo i da vidimo šta smo mi to dobili. Ok, ljudi moji, dobili smo računar, ovaj video nije kurčenje, znači samo pišem po sirotinji itd. Ovdje kliknete, možete dobiti sva moguća jaja. Kaže čovjek dole da može da se desi da su neki bugovi. Naprimjer, treba da stvorimo krokodila i stvorimo slona. I ajmo, ljudi moji, da vidimo kako to izgleda. Idemo na laptop. Stvorili smo slona, slon gori, ćeš ti, Miško? Ajde, napadni me. Slon se pretvorio u lisicu. Da li je ovo lisica? Sad je slon, idemo dalje.